too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there, and you Too Much Multimedia College. If we say about equipment, a chair for our quadrant any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee bag junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bi kasa me frama, wankasa fre, abati bi. For any adoptionum, Mima Obibia Aquaba Sonko Ede Eba Too Much GH so na said the monim no a Gana Wahala Jumedie and a bre as so say Moson for Muniaba a case capamede a babasomona Munim Semiji a just say Dana just say and some no dear Dodona and a baby Pimo a wap no as was answered dear chain no one tells and for Frodi and I say and Yadia say war at the chin nine sons are dear chan dear Sebian so dear and some no da na Dodona and a elfo a day a bar everything form a bra a year a besim issue ye ever better abonti ye na just ye him say ye Richard and Kwan na just one the woody bonifosem ewo a year or may one such as a woody a coswini in ano chesel Nensa a woman a be so sena and my binomon so at the one more at the at a baby at and Kenya Richard the day a baby to abonti ya. And ya dear say, Ankasa and something in ano, ya better to notice and your mail costume, it will a year as soon as in another don't ever say, Dainty, Richard, thereby a fain as an your money in ano, a PPA a day ever, and then in ano, ya better a yes, and some no emo a day to call and I'm them. When you go Piomo, a year Kumasi, mammy be one of your sonny money, so in one, then I in Panama just one dear, a year chichinga, edema, and crop for area. Now a Piemon so not as ye better swap. I brand here so adding some about to a dry yet some more attack archers with children. Then I met Tono adding man crop for a year money rituals. Now and now done just a mammy did that done a baby catch and say, oh, and say, why wouldn't him send me an matter to one as they say, your papa and I just hope so member for send of what or Toma Quadano, the amount of Fossy and Fano, and Concoye a yes, Cadrona, and Cobanian is sick and a chefan, one so at me at the above a year in bra. Now, I didn't answer so you better a year and more as to call our house and then non so elcom a year papa or non so well, family 3-year-old son, Edna share a mobile top bag, and I just walk aqua ton, aquadano, is answer which them one, quadad and watching AIDS. I watch a woman. Now, never my dent, and that is a win, ya say, will ton a year a beer, not as one now so in Jessica, a day a share a year after for that is a woman so much Jimmy Panday and a woman a day because Papa you are Tony Bay, or ton at the water on so then or the aquadano, a papa, or Cotina Dinaco school, and answer no so a Bacuna every episode for and some way, and a Dona a come on and a day upon a bed there, Sam Pohine Abomu, I ever be more up and say, more action as and Abasa, I don't see many a video no every and moving here. So we share a day ama a year after fro now a beer more as soon like here videos no now follow your IG page any Twitter page so Too Much GH _ Facebook and so a Too Much GH now I don't try what defa a year and some no honey didn't I must say and pencil or my Ghana ye come no also sweat me a day ababa to a jar a day amayana and repamono said your commodity no ebecono in your braya can kind so a day ama a year more send you say now effort and I have seen form make and send me my group in so that's when you make one of my babbits not say now just a map and same no when yes I crap me casa ever no more and team mountains a day afraid yeah penny for one swimming day now one more casa a did a year a musa one more guame this answer no s1 a mia not just a yankee kind of tea and fire and boom sunset crowway and call a year age 90 mamma quine now mamma a year one more aquaba sonko and Brian Jume day so only for me more aquaba Bibi aboko dear. Jo. Empress. Yes, Aquaba.
Yeah, me dear. Yo, na abusuafo mama o makwa ba ide na me kire ye Pastor Richard Obriyabua na etemi nsa benkum eso na Empress Ann na etemi nsa enifaso wo mo ne ye ne deyi mabidafo amene wo mo ebetwetwe ye enkomo na we dey say ladies first and ladies first dia na ne Empress Ann na chese ye ne no start with ye issue because issue na aba no krampo ne ye ma asem I dey kan ya ye baba broso na ye oba asem say oba besia anase mame ompenye dream 33 years na just wo no de ne dia ne say be ma di say be ma anse ne pe anase be ma anka nche ne say me pe enu anu no on hwe wo ho hwe wo ye bia nka say o wo ska na wo ni ska unya kan ya wasu yo mapene so wapene so say wo na agenda e wo ni tiri mu a che say wo no anu wa ye na agent so be execute nti na wo ka say wapene so a wo na wo hyehyɛ wa o anyem bia me boyfriend no wa baba pem nti na me ne wa na tie ne ye bradina no we invite you for dinner any oba na che say ya poison wo enu anu no wo wi a na che say wo mu no wa ton a na che say ni Khebab wo ton no enu a na che say wo twitwa de ye a che say one more extra mami why ye adwuma no for 8 good years ni na wo mu ne say there be mami nyoma nkoye because ene was sesa be memu ade chi an osesa memu was sesa memu no mo say there be ene wo mu be mo mani edi eye mami achi na no na da kuru bi edi just was free akwada wedi mfia be small boy ya just around 5 p.m. of free akwada ne say akwada ne embra na won suma eye akwada no enti ntam for no say akwada ne wura eden no ma joke ye be hwe ye di mami ntitentete because they ekoso no ye nte eye asem afi wo moti what twen say akwada yi beba akwada yi be pia akwada yi be pia akwada yi be pia akwada yi be pia akwada ye pia da and wo mo kokko pompanifo ene mabu ne wo no mama ne say there be enna anajo 5 p.m. mami bi fra akwada small boy bi ewura ne dem wo until now enya de say akwada yi atimi apie free mami ne ewo no menti ene yanko na yanko ne yanko hwe de enti akwada no entimi amabusuan form wonsom enu ani nipa na chese omkoya efunu mienu na chese eda wono mu a mami chese wotwitwa enam no a wantom na chese se de bi kakan Khebab na wode eye den eye na yenkini sa madie ye wa bada ye wa yam hihie bi se wa be se oyonko ba afa yefunu busome enko emu ntasutetie emu eye abofunu ne de keka wo nyina na be kwakọ wie chire wo be kwakọ tena eye awoso na obe chem be wo krampa wantimi nchem na ye be pai no sa oye wo be fa munya no watimi atete ne ba be mfie me na ye num ensia na wo be fa no na wo de no wo be wa de sa wo de odi be ye uchinchinga Empress Yes, darling. mami de na betimi aka fa eye ne nyoma wo ye ehun na se ma ya bada ye no afa hefa Me nuamba me dase na ne di kan mechia ya hwefo nyina na mami ne de oyo widini ankasa oba besia sebi no ono akasa oniba na odi ni na oba kra na se oniba no atoto no are ni nyina ye sika ni bre ya o na wiase ahunyade ya de kwa hefa ubewu aja ho ye nuanom kan fo asem bia waka wose oba agbo oshi ubewu aja ho adaka wo pekranya no ne ya de obetum atade a wo penya no ne ya de be hyew na enu nso nti no wa watwitwa kwabana ne de aye Khebab a wo tonwi na ni oba beto bi wi nso yi aba na in fact mesre enu mode bebre ya ne Ghana ha mom ye nteso ya so le ya kwatena club ya kwatena ba ne ade akwa we nsan ne nya Khebab de ba hyew no si wo akwatena se akwa bi especially abochifo ya wotototo na wo kwa aye no mo na mkra de emu anya na mami kra wa supply omubi eti no mami no die wanyadi oyo widini akasa china ya chino no movie bi a me hwe Nigeria movie bi nanka obi sikedro nti ode ne basi ehye yiwadro mu na osi mi nanka ye mane na so a ne de atobo ne de aba abroso ma peche ye wi ani abepija we ne de atobo ne de aba abroso na ochina bi mu se owu ko no ba na so be yesa aye widi sem too much enti no ena no mpanimfo hwe na won fa niema entutu akwan mu na kamia ye se ne si Bible mu pen abra Israel for free Misraim a wokodu ba bia okomunti worry won mai anu na asi asi no na tese ne Bible ne kan ye se emri bi baba ne ye nti bi da ne ye nti da besi enu ana esisi enso no aya na ni nyina je
famiko ya sika ya ye bre edi echire ya na ma ediba na eno so nkyere se kunipa na efa ne ye Khebab na we be yi anka se tini mu no me ya sure se ne de na bro ma me wata de no bro so hu ji papa nti onipa se no de eni kwansa ye de che no ebi kwansa ye de che no empress ye beda eyewas odifo senka abisi mu nsem yi amma kenya de senka nsem abubo benki ebeti na anu ada chese obi ko to eye tuoza fi krampo na chese bema eye den eda eye eso na chese eye ade a ekọ eye eso eye ade a ye hu chese ensisi banka Richard de ya na abisi de ya bank kenya de se ye be hunu se sa nyoma we nyina ekọ so na enu ntini ye pese ye hu se sika ntino e wo se wunye bibia fanye sika na obi a ne ye bo ne ba asasi so wo memenye sika me da se bebre yama atifo nyina ne ahwefo nyina so akwa baby okay sika be to ansem no so ye ka se ebiase wo we ho sika etimi ye ade nyina but sika entimi entonkwa enti enye se sika nti na okunua enye se sika nti ekwan bia so so ye oba biase no sika ane bi e bibia nti okwan bia so no osa fashion already na unya sika o se ewiase no ensatia wo yi nyina enyepe enti sa ensatia nyina wo yi enyepe no ama ye ti ase ye suhu bi se bible se yenya de betie ane de ye be hye ane ba bi e di eti beto a bible se muma eno ankasa enso mo ne de enso yempo but e ka be akoye se ase na ewiase no enipa bi ayo madwen se e wo se kwan bia aso be ba asase su a e wo se amanfo sika yi e wo se binya bi e wo se amanfo cast amanfo fie papa e wo se nso me pe kwan bia so na mitimi enya sa ahunyade no ebi na enipa de bone ani ahunyade a wo yenya nti wo se minya ya fa wo se nso me fa ha wo se mi ni onipa ba ko ayepe wo se mi ni minua ayepe mi na ne free the same school e ba ya mi nyina fi ma me ba ko mi na temantam ba ko eni ti se wono nya we dia kwan bia so no wo se nso wo se mi de menya bi no eno ane ye ne na eno ne awidi sem ne atutu asem ne anyambra asem a ene Ghana afi de de ani ene ade aso ne de etine eni ti sika so bisa ya we de mi susu sa eni nyina ne bo ya ba wiase se medi ye because abo na ma ya tia se awadi nyankopon ana sika ana dwete eye ne dia and se sika dwete onyankopon de ya ade ade a mi sogo na me so se oname ema me de se ne de fata me die ewu mu onyankopon de be de o de be ma me eni ti se mi sogo na me so na me mfa ade mpe ema ya ana me die ewu mu ne me chefa ewu mu no ema ya eno nche se mi nku mi nua eno nche se mi nkoji mi nua me nkoton no na me koton wa be nya hunya de mpo ade asene onua no e ba sa mfa so bi anye de eni so abo se so ni pa na rese da pade nyina na wo hwere wo kra mfa so be na ye de ene wo so nti sika me de ya moye nyina ya ma wiase se ye nyina ye medi yi se ye boye na ba wiase medi ya won da ba so mo sikani okay sikani so ya de e wo hefa ohun eni nti wiase no na me boye nyina se wo obedu pempen so bi be nyina pembi na se oname do gina sa bia no a po se ye den ya hiafo ana bobofo be wo montem dan nti den nti na wo se ye mpre ye ho konko pe eye sika no sa on se Samuel se onyankopon eni si hene na oni ne tu hene o se oname ena ma onipa so na obre onipa ase eni nti no se oname ye hwe sansem wo nyina na chese ye nkofo bi a omasetra mu no omu wiase na omu baaye no emfa won se ne obebre de nyame ka so ma ye no eno obaye se nyame hye so nipa we omra na brabo no enye adantamu nye se be hia okra wu but do be die de o sabe de o sabe ka nyame na di tame sa nyama no ti woni pa no koye se de nyame aka no be dane no a no na de akumkum ye de ya mo ye nyina se nyina ye meye okay se empress ye se ensatia wo we enye pede na nso so enye nche se wo be ketwa wo aha na dudu na nso so se ekwan ya ye na ye nam so anase ye che wo mu di ewu na ye treat wo mu na eno na master microphone is okay after all mini awe ye asotwe ben ya na de man we ye den ya na ye no me kwa at least 2 years 3 years bi mesaba eno nso so ka ho bi na ma awudie no eye den ekọ eye eso mini aba in fact eno no e ka ho bi pa na ade ba ko ne se won ye oman ya yetimu sisia no se uwo ska
na se wunya asem kese a woni ha because sika no ebetimi ato nyama bebre sika to nipa nyansa sika to nipa nimde adentia sika to mra no ya mo empenimfo wo hono ma omadi ewu pen omadi nyamana nsam pen enso no obebisa se ekosi sen ena no ya Ghana prisons no ya chi obi hwemani de ya odi nipa ye Khebab otutu nwa ho se ye de ne akwatumo so se bi o obi wo na chi na nipa no wo sika na wakwa kodemu obi wuramu kakra ma wasia call for appeal biem lawyer obekwa kofa no na ndi on fa ne Ghana ha because lawyer no wo Ghana ha ndi man no ankoye but ni sika no betimi afford a good lawyer yasia school ya ye kwe wo hu ya titi nipa nipa no ono ne de no say odie no odi fokra mpa ontwitwanjo no kre onim say ne waye ye wanye ni maami di obefa criminal lawyer nipa onim say wa tutu nipa menkrofo awe na ne ori ye no kra nsunsanso be na nya won so e bia na body no tutu nkra ye COVID-19 body si e na wakoto obi a wo enya nwanwa say ye ti hana oni doctors for ni ade mo treatment for ni ade obetimi akoto to dead bodies ni bi won nchen na odi aye Khebab yi ama manfo akwakotare hwe ene edwanumre especially weekends na sa okọ papa hwe se ni nipa busu wo Yarinam, Yanum Yaderinam, Yarin nyina no aha se maami na mi bi no akotari ahwe ni pado do awatoamo well yeah we do that day yes o 8 good years then sister yaribi na yenim enti no obafa criminal lawyer ma lawyer no e defend no ma yecha no se wunya good lawyer no to me present you case omo no dey talk based on evidence yeah now all the evidence that for to judge nanim judge not na asem ne so no ehwe evidence ya lawyer idia ba judge na nim say ade a wo ye ye die eye wudi sem e wo say ye ye wo say but the lawyer no etwitwa je no enti no oye den ya e wo say o ma ni dibi okay na ye jano no kokot na se sanye me na ma awudie no adoso say ye yisa criminal lawyer si every ho na ya de ni emra no ye juma say why you say you don't have a right to a lawyer okay you don't have a right to a lawyer but then no o ya den kra you have been silent you have a right to a lawyer uni be a state no be ma obi hwe onipa wa ku nipa say state be say am a lawyer can you imagine this okokodemu na say what 2 years 3 years or aba na nipa no party ho na man for ye ni business na man sure ye won crofo mu that south obi da condemn but still na juma na ochi ekoso won echi adenti watete crofo enti when you chese was say ya vigilant okay omo anas na enyuma ya odi no Ghana ha aya na drumia na me kona na baso pa adentia o ma ya hu ne ye den ekoso e wa se nya nkrofo bisa no wo hwehwehwehwe mu afenso no se ubie ba bi ni ade aduane ne the kind of niam a wo ton wo ho no e wa se bia ye de ko na ya ko examine ni nyina hwe se so ade na wo ton no ne wo se wo ton na wo je ho papers no eno na wo ton na ene no aya se wo ton drinks wo ye duro ni ade bi abe packaging eno na food and drug board for wo de ba ko ho ni aye mu hwehwe na toba maame na oti ho na onje nkwan me nkrofo nom na obi die no na anu toza afiso no oti e wo sui amu obi be amadasu saka toba maame no ye kwone ho akohwehwe ni nkwan mahu niama odi je na aduane na so akasa profo we nyina ya be ye de ya be chicho but anti sa wo man mu enti anam so ma oya den kra enya ma na esi because wo say wo betimi defend wo okay so wo scan kwa na be fa good lawyer obi defend wo enti asam no kra be ya foolish case wo be pa pass ya be kuni esensa enti wo say ya enti ya hwe ye hu ye bia na ye na ye di ekotu ja so atwa mini aba ye beda eye wase na odifo ye hwe ye de ekoso yi ni ye spiritual na say implications e be nipa so ye nim sem nipa de wuntimi nwe eye yonku nipa nam you know I nim say abaifo ye hunu say abaifo na wi nipa nam because of movies a ye hwe no na ya de ye nim na so say nipa woti ase na wunnim
say enam we ya wo kwa koto nipa nam na so ya toto e de ama e benya sunsunso e wo nipadua na wo hunhuma na wo kra e so ana sure sika eno krapa if you say nipadua na ai wo ho no ye wo nyema bi ho no mo a odi mano mpo na eni kwan se odi mano a eno a fine ni we na efiri nipadua ni na ababonte because it is not meant for the body. Okay. You see, it is not meant for the body. So therefore, onipa unimu se ako nama awokori kibaba ye twehia ya toto a nipa twa mo hia ne ye de club ne ade e boss. Before say they okay, they said they we kibaba. This one. This Official town. Ho baby. E ho de o toto pork ni ade na kono mo na waje di me tafa ho chafa ho kakra me tafa yate di minim de e koso oh di azumi sese ho mpa me kwa mi ko se me kono ye enipa na mo na ya toto a oh sorry nipa na ensunsan so pi e wo okay ebi ni den si ensunsan so pi e wo ne se on se enipa ye sunsun e dupa na wo se ya chi nipa ne yakunu na ya chi ne de amawo sika uwiwia unipadua mu no umfili okay da because bibi abawu na bibi na abawu et say we feel human being na wagye na ode na yede ode na boso ni ntino ase emoja no ebesu na emoja ne a esu no ensu anko onipa a okun no pe eho obibia no a ono soso nan ni bi no ekọ ni mu bia no nso so kwa bi so no obetimi anya negative effect yede o stand ma no ebia sunsum no kra no one effect ani kan se sunsum no ebia onama na okogye bia no bone wakọwe saa eyi bi won se odaye mu kra no unyo oki etodo bia nipa ho aduane a beto di wa bonten a kire daye a obeso okay obu ma obeso daye na oyo obema obeso dae na oba bi ene na beda ka kire wo se aduane a ukodi no ai aduane no enye papa oh yeah na chese nye nipa na kono boni bi na chese ma na so sa dae dabi bisika dabi okay hwe wo obi a wo sunsumu nipa na wo sunsumu ne ma se awo ada buza wo se aduane bi won ma odi a wo so dae but aduane bi won ma the moment a wo ko di no wo so dae no so a wo so ne dae a eyen branche also se da bi aduane akodi yi ma mi aduane a woto abo kwan yi choba yi na ma akọwi akụkọ na ma yesi edi ama wa de o se akụkọ na ma akọwi yi perhaps aduane yi nipa na ma na ekoso de ya Ghana ide ya nti esunsan so a todo bi a edi saa nyema ya chi ana ye wi saa na mu yi a ade ba yo so aye number 1 ye dai mu okay ba so da na obi ni woda okay number 2 so ba so da na obi ni woda se pe a enyi se bi ono da kekeo sunsuma wa be no do wure okay nkrofo a normally no so omo so enya sunsuma wa we nyina dodo na amonamu amaware sem enkoyie okay because oba ma ware no oba ware no sunsum ana wo so ba amonamu o okun ana wo yere nti ebesi dan no obi a ware sunsum obetimi anya nigye na otimi no okun ana wo yere mpo atra wasodwem o honam de ya because nti no sanya ma na ekoso no de sunsan so de eye bebiri na odi ko besi mi hu no ebetimi abre wo spiritual life nso ase ana that is it say wasodaye eni obi ada e wo sunsun e ba sa ahonamu wo sori a unyo oki empire wa wo sa wo bo na dia obetimi ade obetimi oh eni nti no usunsun mu anamontu a wo so no Nyankopon etu no sunsun fofo bi abeteki over so therefore if you no ko no sa sunsun no abeteki over no eno na ewuli eno na e kire wo niema days na aka ana weeks ni aka na bosomi aka e wo abrabo mu obeye etin sunsun so de sika de untimi mo mpaye untimi akonche Bible cry so for no quiet time all the time no you can't do because another spirit has come and take over and another day and another day yo odi for your better was Empress yes darling
Mami dudu na say chia ya che no ne de eye nanso so wo ma wo no wo mu edi eye dwuma no enyina no wo mo enche wo mo enka wo anya sa ya che ne keke nanso so nya de say yebetimi dig deep into eye de ekoso no eso a yebetimi etu eye ase nipa ya che ni se wo bebie na no mpa aka kire wo say nipa sumesi na obenti na nne ye adwuma na se we na nne eye sa de eye denti kwan ben so ene benfo betimi anya wo ma wo ne wo mu di dwuma because you show you near Richard they are up to now when timing can one more year. So that I check a young for media winty. Didn't na ma wo mu entimi enka eye no kure no emfa to aya abonti. Say Crawford Sam almost belonging to a particular society. Okay. Now your society so what can society ni ho a almost take covenant. Okay. Now sa covenant na we be take no. Say ya chiwa. Ya ba ya oden wontimi betray o. And ya ma and near man say we betray or we be pass it through even though say ya chew. Okay. And I want so no one person we be na ma me bi kra o papa bi wo nua no nim the kind of adwuma a wo ye but o pe o mo asem. Okay. Enti no so person ye di santunsan so bone no e be call so enu nti no wo ji o mo ma. Okay. Say ya dia wo bubo din be mo treat no say den kra onka because ya silly na no at the end of the day na wo ya onu mu adiwu at the end of the day no nipa na ya chi no because of our society na wo mu niti no say ya ti hey na ya torment nipa no say no be ka no kre na obi owo bia ya de na ba no the same spiritual realms no society for na begina ho and ya silly na no etu be ya ne den ano no omie no waka se wo de wo ya huna mu de o but sunsun mu de no so mo operate o mo control nipa no nti nipa ne obi a wodi boni se ye chi na nke apesofo bi susu gina ne chele so eni asam no osofo mpo keke ye no bi a ono se ye very powerful apostle bi a ni mu oten na no so wo sunsun ani a ohu kwachire no na police ni CID ni ejina ho no na omo torment nipa no say obeka no kure no no so jina ho na o say nipa I can say ya onken I say na ko because I saw them krampo no so fu wa kan obeka say ye tutu obi ahonhom bone ama na so fu be ja honhom no o fredi nko enya hwio oni nkrofo na nam oye dom enti sa dom no gina ho no mu a wo ma ne kwan se onko omu even kra be hye ne mu mo e ma ne ya powerful se ne obetimi a over power wo osofo sana oko police station no ne cells are there sa nkrofo we ma ya chi omo etie but se nyame so eyi usu ahaban na se wo to dead ti se ne ma mi to dead ya na dwuma no odi abawie ye ti na ya chi no na ya chi usei no se ya Kumasi na chi no ube mu ne nkwala watoto wo makwa kopie mu osunyane wa kopie mu oboga no ma obi kra graduate wo ma sese wa beta nkan hai obi graduate wo ma kwatene kurase wonum se kurase nkola ne kurase ni bia owo ho no no nkasa enye afi na be so Christmas no benya emo ene froya di enya fanta bia nom na sa okwohye sa ekura na se ho no mo a ukura fanta ni ade de man kola se ne obechi omo obepa omo se ne opamwa enti no I was saying se ne me kan ye no ye di nipa no fa ayaya diem okay ade a eja se nipa hu ade a eja okasa okay fa ho obekasa because so ye na ade a eja na we ya de na ho ya bu na ya kochi na eno ye den na me ka se ye de ne nan to ho no ma nanka ayi ha ma ya if awon me wiring ni use ya wo de boda ho ansa na o matutokure ne dia boma ye mu budo pe pecha ya just say ya scatter no from her to o ha say o kotodwe o bra na wan kasa o pese ne ya papa o nan ni ya ja ye ba ko nka ho wa ba bie wa no ka betina o be kasa mat antisa hwa abisim boy Richard ye de ne koyo oda ho o de opa me hini mra ya wa ya fine because aduane a o di men ko ho na mo de ye hini mra ya wa ya fine aduane a o di ni wa hu ye nya time ma wo because ono so no wo officer no wan hwe ni ye ma sam to no a won so sign state no e wo case wo mu sani ade na tie no but ye mamra no mu kwan na ye jo ma yaka dia broso a obekasa ama mo hye na sinyina ne ya chi o odifo
ye hwe ye mra ewo eye wo mayimu a e kam yakwa koye se wo sensakraye bi ekomo ewo kwan a ye fa so ye responding to ye issues at hand no say na wo hunu esi efa ye constitution na say ye mra no eye okay ye pepepe eye adwuma wo mayi emu sika me dase bebre oman no mra ne die menti ade bia ya me kase sometimes cases bi e babonten ene sene emra no esi ekafa ho no a me fin se bisusu sen kamra ne die o sen kan timi eye nsakraye eye de ewu sika ho se nanumu ho me ko oti region me frɛ mo se case bi asi wo ho police ni a ono akoduti a oba otimoto so a obesena ko na obi nso other person timoto so a ono moto na oteso no a okono wafa obi a wasmuggle ade nti police ni besene no a omo ete moto no so ehunu no odimirika adwenya so police ni no nti sa odimirika no na ada ga so timoto so a oba ana ne nan e kan not to instant and I witness all na see police ni no on akoduti na obesana de aba na akunipa enti no kasa and no kasa kase police ni oda so dem asem na de e wo court I ask myself say enti emra be ni okay obi ono wasmuggle ade no ono obi di moto twamu a ne ho kan no na ono wate ato na wo wu moto no abon na nipa na de ewu no yes police ni no ono ko duty na obesa de ko atwam no ono di ndika onu so no police ni a obanti nkofo ni dwane de police ni na ye de eta but anda moto fi ba bi kura na ye de but onipa police ni say we de innocent o enti amra ne de I was ye yen sakraye pa say chi obi a ye say yen fa lawyer man no I was thinking tin hwehwe mu say onipa ba ni rate no ne kram no eti say ansan ya fa lawyer dey e dia ma no obi ko nipa was yen fa lawyer man obi e ko nipa o obi e ko nipa no anya ne ya bibi bia nka nkyere ne say ni fellow human being no o twitwa na ye ko chi ni wie dia you see human right so obi o kun obi kra no na de wo no only right you kun yes you can say efundi for so na oda hono be na so le abeka sahwe o kwamra ni good Khebab so ya wo akobu ye o fi ye yem haba nti amra ne de o sanka yesesem no I wasn't planning for enhwe na ye ne de yesesem wo ya che wo mu yi ne dum ko gu prison empress ka se I wasanka itimi torture bi no na so for so a wo mu hu ani so bompai e support na me bisa torture ya ye ka e bi kwa amra bi wo no ma etia sa wo nipa na I mean why offend what mean torture so much ne lawyer pra besi wo officer no nti sa amra bi say ana wasanka yitimi ye nsachira ya de e wo mu okay sanya be ya e hu se ya nsachira ya itimidi edi ankrofo mo ye abonefo som no omu di anyambransam a obi ekoye bia obomu se abi amra we asakra mu etia we ntuye we ya che wase ne do be de do be fo ya nya sa amra no sakra ne dia ene na wo se make sure say nkrofo na omoma amra ne eye adwuma no omomo no omo ye support omo aban no support safo no omma wo mo the requisite I mean ade no oye gina mu se onipa we onipa boni ni oye criminal what to say nti kwan bia be fa so e be dusu ne e be che no a e be pusu na niama wa ye nkrofo wo so do mu nyina aba bonten wo do mo ye de eba wo se nkrofo ni timi ye de eye sanya se ne be ya e be mu se mara na ye de eye juma yo odi for ye beda eye wase na ebusuafo ai ankomo twetwe na chesi ye guso ma me o 33 years and did the ntimi amama metodwa na ma ye niama ba ko mienu miensa bi enti a chese wono de nipa nam ene odi eye Khebab asisi aposifo ensa aso ni wonu hu komo twetwe na ye twetwe na comment akakra aban menkenkan emfa emam na ye ntoa ensem no eso eye soka Anthony Edward abose Joe Louise Ajen or say Ghana or say God have mercy on us. So what is this?
and I be must say watching you live from Dubai. God bless you, or God bless you too. Comfort or damn so the other but see Ghana for mu aye hu abone for country. Doctors and so the other but asemo ama Ghana pa. I just said do na there omo wan say nyoma bi say ekoso e my Ghana mu ko my Ghana de nke nim say ya asundue my o my Ghana de na just say ye de ye mpeye ho asem ka pepepe ye ne nyoma e de di na so ne enu nyoma ye hunu ya na say de ye nsusu ye no eno na eye den eba eye wo my no eso na ebusia from ye toa ensem no eso e dia na chese ye abranti a ne din e de Samuel ono so e de ne nsem bi ababetu edwa efa ekwan a wono ankasa ne maame eton no e de ne ma eye enkrofo na eye abranti yi wo free ye abediaze ye dominance a chese wo mankasim central region in finfin mantam no de ne nsem no abetu edwa e wo eye onua tv na wo chemu sm ne maame ye Hvman ga chese wo tako eye kumfi nokwa a wo nokoko ye nidwuma e de efam na wo nyini ni nyina mu na chese eye wo ne maame a na atena enti dako ne maame ka kire ne se ne papa ba aba befa no na ne papa beba enti akwada de ne ni age esanse wo hu ne papa da enti ye den ya wo hwe ne mu kwan se ne papa yi beba na no na chese nam so ma wo kohia papa bi ba ho no ma chese ye de ne kire ne se wo papa elie enti wo so ohia papa no na ne ni age pa eyie esanse wa hye da mu se busa papa ne ensem bia kire so esanse onim se eye ne papa de ohu ya ne se ye de na hye ye sack of bag ma ya transport no afọ ko pie mu e wo baby na destination ko druyem wo ko druye na ni wura dan ni mu a ono e kan woni pa 40 ene ye de wo mu egu eye sa dan no emu a je se 39 ena na e wo hono mo edada a wo no ko kan ho eye 40 no na day in day out no na se de bia no ohu no se ene ni aba be fa we ko ade abechi ni abefa we ko ni edi bi gum ye fa bi ko ni edi bi gum ye fa bi ko ni edi bi gum enti na ni tirimu entne eye eno enti nipa wode no eba ye na se nipa na chese wo bebe fa no wo nim se ye ne papa no oba ye wo bebe so ni mu no se da bi ni sunsum eye den o ye special child enuti no wo muntimi ha me no wo pie so acha ni so wo ma me de ye ma ye nse ye fa wo me ye money rituals ema eye ono enti eno eno se de usunsum a den no enya de se betimi use you enti akwan ye betimi aya ne se ne chese ye abosoma na se wo momo ye nyankoma de no wo mo mpa obi aya ye de ye body for me se ne nsa bia bi atwa na so atwa na ni abo na bia keka ho enti ene chese wo mo ete ne nine baby wo twa ne nine so ani bi ye den efri ho ede ema no se ne ebe ya wokodru wonu ma ye beka se wadi dem na nti eja no na no susu ampa susu na ne chese wokodru ye no ye nya de se wo mo eye den eyusu no na ekwan ya no de survival crampo de na den papa no se bi abusuafo manimu amfa encheme wo ja ne nan na watete edi eno ni na duane na chese wo di no wo ho mo de survive ye nkakra na chese wo ye na dwen se wo de pe baabi adwane na ne wo yeso wo dwane bia wo mo eche no wo yeso wo dwane bia wo mo che no na dako de na o chese na ni bre ye no ye se da bi wonti mintina se na da bia wondi kwabna ne se bi ade efiri ne to ba chese enye nyanyankopon wonim se enye nti no ma ye de dem ye nja ye na ebu na wo gongo di emfa egu ni yem to ma na ni ebre ye no eno na chese wo kokopie mu ewo nwura bi mu abomofo bi ebo ano ene de yi chese watimi atete eye ne ho na ebusuafo ekwan ben kura na se pepe so ben na duro se dia wofo mom mutimi eton mo ma ede ma nkrofo se yenku wo mo na wonfa enya eye sika ade sika no wo mu se ye de ye nyoma wo kwakoto nso kra ye sika na ade bekoto aduane ye sika atade a wo be hye sika empabwa ye sika je se bibia dan ya wo bedam krampo ye sika na ntu sika nti no wankasa wo ye mba a wonim na wie ya na se wonim ne de obeba be ye wodache no wonu nti no o ton no e de enya eya wo ho anam empress abaye abante yi ansem wo de atu edwai de na betu akade afamu se kwabrane ko eya atiti nim nyana so wo ni 15 years mu 15 years watena wonu mu o free wonu na so wo 8 years for 3 good years kwabrane ajaman e na wadi ade surviving minia abomi pusa tese na maame no kra no na tese ahokyere o
ahokyere ti no ton ne ba no ahokyere okomo Okom. yafunkom ne akom ma bi mutimi ye minua ba na in fact abofra no e won se ye hwehwe ni moja mu yie ni won se yare pa wa twe agu ni mu anya yare ke 12 se ne sen se bi nipa eja nan na abofra we ebedi enti ya na me bisa me ho se no ba tanya wonyin se yo ba abosome nkron na wawo na hwehwa kole ya hwe na monya 15 years enti se bi o sakola na ko tompia water crash how come they be survive o de kura na se wa mu we nka ma oba no na oba ni nyina mpie mra mankesi market ho na o de mo meda market ho ye won crofo ma da market sa ya juma ene watimi esi ni fie ene ono ankasa wo na juma papa bi eye na abofren o de mo mane mra market ho na o meton ade anton nsua na ontimi nya bi mfa nhwe no wan ko school krempo a se obenya adwuma bi ayeden aye ana fa ne mo bi no nipa no ne nkotena now dey osho oba mam na wetimi aton bei ama hwa kolen ya yade awafam in fact abofra no se ne omo kan se omo ton nipa no de nipa ya sacrifice no omo aka so mu hu blessed child omo hu sakola we di ense bi da so enti sana agi abofra no me ya sure se ene na waba no nyame na nkasa de ne bekọ baby papa na ya hwehwe ni nipadua ma you know sa spirit ko an di na chi ba mbọ ko a ebo ne ho ban no ebe ma enne si ye nya bibia wo ne ho na ma in fact mommy hwe eye trauma akola no ne wa fam no ne wa hu no we ohia psychology ohia obi obe psyche na dwina because 3 good years we deep private sebi aba ene easy enti ohia se ya psyche na sisi awa be maame no no wen enti maame wo fa wo be se oba wo be hu no se oba na ade ya ne se wo hu enna ne oba do no eye so special se emfa hu ne o maame aye wo emfa hu ne o maame aye wo enso de me yate se ne maame yare da ho na owu na enne ya kola ya nya bibia wo hu obekwa kohwe ne maame obekwa kohwe ne maame because our bond na nyame de ma awofo no e wo ho na emom no hu se maame e se wo hwe me benya ketua wate ubenya so aketua na yawa oba ne fam no ne wo be fam kura essensa ansa na wo se oba no kodi obi toilet ansa na watimi anya ne 3 good years na wo de kura de anya na be sensa wo be chiwutu wo fam na ne wo be fam no sister boy no wabre Ghana fo mpanimfo momwa ne yenso akola yi mu wate na yenhwe no na me ya sure say eni papa bi woni mu a ode beboa o man Ghana nti na yentimi enkuno yo prophet abanti yi ensem o de abetu dwe de na nso betimi aka fa ho scam da se bebre awfo no etwa se omo ya ready say go in for sexual intercourse they should also be ready say they be free actually be bia omo na de mofra na ba wiase okay abofra no ono onka so ba wiase una wakodi wagro na odi abofra na ba wiase enti se wupo etwa saka na nti hwe no awofo bi hono ma sika omo mpebere omo mpadwuma omo nya abofra na ba wiase a oma dwen ni se mofra no homu na enye yi e mehwe won see the Bible say oba eni naja ni nade ya eni na mofra enhira a onankopon ademade ya awfo what you say na aya na yese akanfo nwoma etimienu yimu miensa akanfo nwoma o na baabulu akanfo nwoma o si etimienu yimu miensa o se me ma hwewo ama wa ede ama wo sie fifi a wo so chame ma se ne de which is sasa bueno me tumi no me tia no sabi o mi nu nimdie bia wo sasa mpeni ni na si anfa so bo mo mema abas me ba unu ho no na ka me de baba so pa ai abas me ba unu oh wo fu be tida ma me no kasa sesi ai
I wasn't compare a quadrasso. I got told me, or didn't see it got on Koda. Or something you see so. No, I can't answer so. No ocean. Take it, sir. She can't be Friday. Abba. And she told me no, sir, and Yama air corner air beatinwa. Now, for almost money bringing another sum of on the air. The person that has a sentiment so you'll be a or bedroom. Go bet me at a chain about over 15 years as a go to. I don't know, Uncle Bobby said, or Munko, no first kind of day, and then quick money. On swap on bedroom. Because I signed power on Pabossi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So Ben lay hands aside. Or copia for me. No, so yeah, one pie, my yard is not on so another for no brain. So what die. You see, oh, we are all planet call before Swa, Obenesika. Now, all bedroom, pounds why the iron Jessica Pansuti, Sadia, and the Bano, on your day, on Tom. Oh, and it is I am my media. I had the arbor for a baby. You better say baby out. No crack. What's that gun penny for the Bia? Somebody can say, Bosumi moon, somebody as a monte. I was sent to Panama, but you will be or see two near Kofano. Young Kofano, not yet. Oh, Botaya, or the yes, Hadia. So soon be there, Hanoa. Young to film. Where another year, there's no way. Obey my ayesa. When they are down before, and your baby, Papa now on the man, many way, and why ye dear, and on the Atuapalan. Now, the Bama share one, as I said, one the Bama mostly no. Say, I won't for no man, you are more fire from saying no Jawa, or Bashab or Frana, Bedu Bebino, Apalana, Feno, Papa. Okay. Baby, I papa will be our back up. Say, I know what tell some and papa. Papa way. It's no or shine now or brebu. Okay. It's the bestness of at home. Okay. Make us send them many year why I do. But papa no why ye di eka. Okay. It's a man, my young one shamoma. So I one now, what ya show back. So officer or man is support. And now or the share and Polaya and Cobeton. Okay. On ton and Palaba Cope. But Ebiana a year dear parents, mamma, many fail more Apolana mamma. So walk not a way near Bama Moa at a tear for do before and yet easy. Minimum pia or war ya. You say your coffee and never pay you chop on your money, mammy, and find your and I'm going to be a need that. Because of some, I'm in Wedgiani and the Baba and you will be a beard. And two fishes at tea buy one firm, say, and then Yami and Sony Munas and Yasonim Yamin on one so one a banner what's a man. Yamami, you bet me because I'm Polania or Papa Vanessa. Now, Polani, you crop on a honest and all that, but I can over Java, they are fairly able to and to someone in mind, your mamma, and I am more show or do make cattle on. One show and a bearman on sono. So a banning book of them and mammy one. Send them a many go back tea, I buy one or dinner two, one. Oh, they are Obama song wearing a fine. Oh, no, channel. General channel. And I said, I buy one Adrian Indy, a good baby at Jonah and no banning crop, no crop penny bread. Now, if it's a plan and any yes, I deal with Yanko back on. Now, most some can move in a mayor would be baby adults. I am wanted, see, frustration, more frustrating my too much. Reverend Catron, I say, Mamma, frustrating my money, yes, sir. And Jana, I'm not but you know, you see, sometimes so if you say Aquadano, Ebony, no question, Papa. I did the Cassiana, a Bama Mao. Papa, the Diabetana, a town. Over Shannon to Mabina, or to Tuna, and one. But in the Cassiana, Bama, there. So you see, it's good to have now Muntina Moyas, Debbie. Yanisha, and Muntina Moyas, the woman I want the enemy can see. Yes, sir. Yes, Jessica. But Natian said, do Papa no dear, what Johnny, one sharp of Frano. Now you become Ebiana, your circumstances in Tina. I am not defending. I think I never mind a year a jack. Original Swaka said because of winter me back.
mention no abawuni makwadane ne dachi. Yeah, sika reasons bebree. Okay. Reasons bebree. A man so yen condemn obi a but a man binum wo subia. Okay. Sika e pushi a jam free. Omo man na omo sede hu. Yeah. Okay. Oh yeah. I'm presuti. Me tie me so ni buy bebree. Okay. Oh, but here no, we are not here to shift the blame. Okay. What you say? Nti esuni bebree dey wo ha be man na ye dey eko. However, bema also so obo so hu se akoda no oye oba. Se maame na aye bibi ana wo feel say ehun ya wunti. E pusi wa we a what say maame no ofa yin say no nyame aye na dom ama nyame aye dey asre na so. So therefore there is nothing that should prevent you say o ma ye dey o ma shakoda no. Samani na ye bibi akwara ne de onu de o innocent. Nti twasa mema no the moment what ni oba ada na wo fa nyinsen ne de you should be able say I want we are responsible for akwada no ye bibi abaye de abring bia de ya emu enhwe ma ne de ya su ene ne ban ene de ya ene ne ya because ane ma we kokoso no aye tete akokoso a asisi a na masa na ma we nyina aye de aba nti se eye ebia se papa no na anya sari nti na ema maame no adwin se bia akwada no enyini a obekwa ne papa ho no back de a I me who say no a bit my factors ni bia but no shouldn't be a core factor in tia I was say o say o ton ba fine sika akwada no oba wiase pempem so 15 years there o maame no say oba wiase na wo nyini no a wo tetene no a no hu say e bia maame no o mo na hu say bia papa bi ho nti una wo ya adwumaden na ade hwa abofra no a minim se die tie bia akwada no so bete wase ama adwumaden na wo maame no wo ye no ono so ko betima ye dey support sika me I started selling polythene bag when I was in primary 6 Kumasi. Kumasi tanoso ebiaka tanoso and me yetete me ma be dey and I started selling polythene bag at class 5 class 6 because I realized that growing up no ebe here single mother na ono so bi tell me person we dey ono so dey ehwe me so therefore I want some so me dey me kwa no nti dey me bu ni se me ma me na adwuma dey me hu ni se we dey ye and then ma me no ton force echina no ton paboa echina dey beba wo hu se ekobia no so inside dey esu ebe sinne oda so ye dey se adwuma no so therefore me so me nyini hu se ba bi ma mi obre ti se obre dia me ma me ne bre ne dey nti me so ma ye dey support no nti me so me support na ma sa niam ye na ekosu ane dey but me ba be hu se ma me te ho ebi kra o depend on mema and ultimately they are shaming because my papa dey eja mo anya dey wan hweme a ebia nka no so sada no so be dey mesuya nti akwara no omo oba no ebia mo me hu se maame no ebo no ho mode struggle so be take care of akwara no ono ne ba no ono so amu ko bia ono so be tim dey dey abo no ho so therefore so maame no so mu se ahon chele ba dey I no kwase e ma yo super bi e pamo mema e no die e no correct but akola no oye innocent maame na yi subanya kiro akola ne nya hwe enti hwa oba ana se wo eja no kra wo ye under age wo nya dwuma wo ko school a o maame wo ho wo eja ne maame no hwe akola na ye wo nana no hwe odifo asema wo kan wo ne maame abre ne ho ahwe na sebio se nya se ne papa no se wa firi mu e no de minim na se papa na firi mu dia enei papa no o ma biem ba se papa ne ti ase a ene hwe ne maame abre ne ho a ene so abe yo difo enti wo de fata de ne se banne obeye na wa tu because onim se tro konkron ne se enfa obi ho ayedi nye ne ensho mu ene obi yo papa nso a ana so obi yo boni a enfa boni nye de enchia ne kanti ene ne papa ba obe ba ne nsem age ne papa ena Kristo awogu ne ena se abofra no 15 years ene 15 years niam wo timi je no ehu na dwimu edo ene nkola no se ma american se o papa ba be fawo enti boabo ho ne ko ena nkola ne di su man me papa ba me nko
meet me me papa ntina me no ona wahwa me na ma me kwa he na me kwa ye dan ni su a obatan obe say me bay ampa onko but until say ni sifri baby ba obre e prana si won obre enti ni sifri baby ba dia ene e hode nti obeye de obeko e no koy okoye no se na nya ne se enya mane a wakofa mu mfie miensa enti ofi so baka no akola ni sunya wo ko kire se mami ko so brenya bedu na anka me se ne ba the same thing obeye me obeko mami na di oye ende wanya de eno de me cassette ya na mu no frustration about men and my to me go extra mile. Okay. It's me and you might be Joe. Empress, you better was say, you breno I bre NSI into your bebo and some no so toto na ye de esia NSA. Now commenter a big aban making kind yem you sana yemfa enko Victoria Chi dia was God have mercy upon Ghana. Gloria Adoma say may God have mercy on this woman. She is very wicked. She has a very wicked heart. And Joe Louise Adjen, there was a nice program. Keep it up. Okay. Now you try a some no elsewhere. Another say, yeah, try would you not say ni patoya elsewhere. Papa or no so no musu so only 50 plus. Wetin me aba eye na ira toja mama won kwada mako wo hwe afi wa hunu said the big and kwada you want me hwe won mo enti wo yi baako akwa 3 years 3-year-old boy awom wo kwa koton na koton no na ebusuafo apai atija ma say de ye papa yi wono so ya yetimi aye den adoa eye ono na sembe eno so esi eye voter reliance say papa no owo eye aposifo akache na odifo we de me ba so we de ba ma na aton ono atimi aka say we de me we de ba mo wono aso de ba 3 years mu say wo akwa ton Oba ni subai. Oba ni tete ba ma ana fe bia ne bia fe scabra fe ne ana be ba na de bia ba. Oba ni tete ba ma se office campaign won ton kwada ni bi aba ana obi for we so be ka me se. De ba pe ye inum se entwe ye na e ba ne se kwa na mutimi hunu se nipa sumasi me ton me ba ma na e be ye menye sika e de eye de e free hono. All right. Se Ghana ha ade bia wo ye bia ye watofo nti se obe ono be papa wa won ne ba be kase me fa ne ba 3 years because ma wo ma be 8 ahon chen so doso ame fa ba ko na me nkoton mu obi no wodi nkomo na si da dada Okay. nti e won krofo a o mama ne guidelines a o mo na a kire ne se onipa wi ono nso so eton nipa. Okay. Yes sir. Ono antimi nsore e ka se me fa me ba akoton no aba disika onni waye search no onni ba bia obetimi dia abofra na fa ba bia odi kokokja onipa ba be fa mpo adi akobia ho ne mpo sika no no mpo nante nko ho e wonko disika na ba ye de ba eni tinu sa obetena sika se me koton me ba no sika obusa sa na me se me ka se ene papa no ono no waye ne source waye ne research ni na ye de awie a onim ba bia ade ne kwa ye de e be kwa akosi because me ton ade a e wo se mu kwa me fa so a me ton ade no Yeah. wo se mu onipa a o ye sa adwuma no nti won krofo a omo system yi omo Ghana ye ma mu ha omo edi sa adwa sana na me ka chere mo fidie so se wo kwata krade a bo mu bi so ye wo dan kakraka ye sibo ho a ye chere mmofra from 15 ade ko si e bia be 25 no ye chere efie kakra ene nipa gun ne ye chere se ne omusi scamming kofo se ne omusi mi zan kofo ntu wura ho mo a ne ya chere na wo so wo ye nkofo azaa kwa bonten pie kwa bonten ekoye nkofo azaa abisika eba agije o meja pade na omonya ma de eba wiki bia ye mo obi afọ 100 Ghana cedi Tiboso me no boso na wadem nti akola we o ka so nko school a onko o ka so nko ye adwuma a onko nti Ghana ha de sika nsaw ye de ewo ye nkrofo a omo sati bibia omo ye a uhu a ebe ya mama
na say obi be video be to abonten say o ti trotro kam na wo ko na driver ka say traffic wa ha ti e fa o say nko because o say unya efie bi na de mai de a de kunipa they say kra efie nkra o say apostle for woman tin sim na tese unko srobi unko srobi da bi acha say nti papa yi de sika ono de ono so de beka no say o ya ja ono so enyambrasem ene ti modensem ene bayiye na ahye ne ma okay oh ya bayi bon sam papa pa ti nya wo papa na wo say ahon kire na wo unsa twitwa okay eja wo ya father una wo say wo de dan si table so wo ya ja una wo say wo tua fees wo ya ja una wo say wo rent dan una wo say wo si dan una wo say bi e wo fie bia wo ya husband a housewife ban yeah you I mean what the niama is here you are putting things together niama atete apansam no nyina no asagya no una we de una wo si ni papem na ye da na wo jana kora na ba wi ase no wo fa kora ne se ahonkyera ba ti ye de kokoton e se wo mpedwuma ya besan aba eya wo su ebiem na ne ye de nche ye biem komodidie no asi empress yes darling wo ba a wuti fie unim se wo kunu nya adwuma onso wo ba na nso abie wo nem na baako mienu miensa enan mi nyina wantimi ankanya nsasem afa nto wo kunu tim se wo ebia mi wura nkwade ya ye wo mu ide ye nto ye boss because ken ni won na ni nyina so oba na waje na be ma ekwa koton akwada me ye sure say ye den ya maami obenim hu bi because de obeka che na say wo wunim say ye den ya wo chichira akwada ni wo boto mu de won kwa chiche ni wo baby a wo de akwada akwa boto ka no wan kan cho so wo de akwada ni ko afuom anase bibi na wo so to we mo boto na wo so uti na fie jeja wo ho ewo eyesa na edi na ma binu mo so no wo mo emwo wo mo kunu no ewo kwan bia eso me nuamba me hwe video yi hwa koleye nim na ohye boto ni se ne wa bie nani na ohwe wiase a wo se camera no kra na ye di twa ni se no kra ya wo wo se ye den ya na ohwe ni se ya minia eye oman yi mu se ne ayadi no okay se ne empanimfo ema ye ho kyere ye wo mia yen se entew ya bese abeto aba na ba ya betu no ene no wo besane sika gu fom ama ye dibi wo de aduane begu fom ama ye dibi na eno no budi ria wo kodru ha na ma mwa se na ya na so wo ya na sanka MPB ba betwam ha sei na eno no na nka ya twi omosa no a ena nko mo so ma hu say yes obe bibi afa na me de ne me han se sam ho kyerɛ se papa ya bi oye na wo do final words ka sam ho kyerɛ na abeton ba ton ba ma widi ni onkokoku no ton ba no ma obi a ɔkyerɛ bi ba ne te se wo ton no a ɔbɛhyira wo ene se ton ne ma MP frɛ nana kufa no afɛ nana se no ɔkɔm de me no me pɛ se ɔbɛfa me ba no me ton na ma aha no de akora nko so wo nsasundue mu na hu se no wa hu minua papa na oye saade no ye won krofo bi wo man mu a o ma hyada campaign ma na amema bi mu ni o mo beda na wo prebre yate abama yate bebre enti papa yi no mi je sure say ono no sa production no o ka hu bi okay o produce na sa ma mi asem ana wu kan ka oba de obetimi ene family planning ni ade enkola 8 awa wo mu to one hospital enu ti na ne doctors ni nurses ni bi wo hono ma wo kwa wo hwe awa wu bebre dodo na nya wo no kra na o ma twa ene so sa asofo no mu bi nso preach say eni pass your family planning e ye wudi sem because Bible say yan wona ya say no one enti na wo so awo aka de onyu su condom po e ye wudi sem wadi ewu na sa budie no odi ene obebu akola ontimi hwe no na akola ne be ye basa na nyame bebu akola ne ho aten wo ne nchen eni nyina hwe hwefa enti won ma kwan na maamefo no wonya sa fa me pa na afen so mpanimfo ye sere mo ye breo se Ghana no ye brenti se mo amahu ba bi etwafa ene wo ye kuwei ochina wo ye kuwei mo tina sena mu amon hwe se so adwuma na Ghana fo de ma mo se mo nya no eno na mo ya na adwuma na ya se mo meye no eno na mo ya na se ya ni ti o se Ghana fo ni ti to the stand se man hwa emri bi ba ni ye nyina ya be ya president okay yem fi wo
obi enta na adwuma ho ese oba betena se aba beto aba mamo na yete ho no ma wo da kra na usuro ese wo ba kra ko school yi so oba be fia na because woman harvest and Ghana ye twabro say na ba yera fofora ba ye tu ye o wa je ba na ye to iso so aba say enipa na say ye harvest e say dey aba market ayeto aba market enti mo nhwe yo odi for also so final words how dey be ma eya ahwefo ne awofo wo mo short sabre na wo telephone number to edwa and me asebe twato a me dey ema awofo a ene dey omo ehwe too much and say and yo bibi our proverbs say a virtuous woman Bible say virtuous woman sorry anopapa epe aduane ebe fi de nsa eye adwuma ye ni virtuous man say medical care no say be ya mama no ene ma no me ye baako enka say me koton akwada nti say wo de sa suggestion ne ba wo ye virtuous woman no abosan ye mana ye de atogu because also so na ko train na not the nation ba so ko fa biane impress eye my chance impress me dane be that's a control oh it is o ya virtuous woman na say o support ukunu e wo fia say ukunu adwuma kwa say na hu say ahokra ba na wo de suggestion bi e ba ti say de papa bi suggestion ba say ahokra ba fie so wo de ba say wo ni say ni aye daya obi an da so kete so sorry de na ye ko so bi aye de uni enti de meka no say e ma no emmoa mema no mo munyai adwuma no nko a ento obema no eso say ya be waru de e be waru de e wo say mitimi matade mpaboa me bia hospital bus bi bia no e wo say ona we de wo so na fa e ba sa bema no ono so mpanifo bu bebi say edua koro we ejemframa a ebu eno ye akanfo nwoma etidu tichemu edunson akanfo nwoma tinse ejemu so aso honson ya aho trabe so enti on via press me ya press enti no de betu enipa nyina afo ni se ye ma ho moden na ye mmoboa ye kununum okununum nso bo ho moden se ne be ye a oyiro nso bo ho se wo nso bo ho moden ne se mpo no so bibia obetimi di aboa wa ono so etimi di aboa na ya amfa wa ha ni nyina ankohye mofa ne de ya eso ebiem Ghana mpanimfo na se ya te no mframa mu se opanimu bi e kase 2024 abato aye beto no all die be die onko cheche ya se a o se eye idiomatic expression ye na ya ko school ni bi idiomatic expression enye se na kire enti yasra mo se Ghana for ye ni ete se ye de adwuma se won sasa beye na wantimi anye ni ye ni etu a emfa wo means bi na kasa wo sa ba power no be ka kire yen se obi ka order bi die obi so ba ka se afie bi twam de order do and die yesra mo hura so na adwuma e dia asem nsa no munye na mun kreti nyuma mara Ghana se ne be ya awofo ho beto ye temamu fo mo beto ye to ababa mu wie a mama mapakati kwa dusu na mo reject ye na mo matreta pajaro mu ni ade na ye nkofo ye to abama mo no ye sofa die ntia ene akunkum bema sabi ne bema eda obi mu so eda obi nkwan mu enipa na ye de na ye Khebab a ye twitwa ne twitwa sa fridge mu and say Ghana adwuma ne dey enia emaburu no pese o survive nti kwa ga mo faso bi o survive bia no ene ni nipa kumi enipa ton ya chim kwada sa sack mu na a whole lot nti say Ghana mfo mpanimfo say o man no ehia mmoa nti o man ni sika ni nyai se de ye di ewo se bi drugs pieto akase ni mu nketwa ya tuto diamond kwada maba wo islegon ne toka sakase mu ya de koto yo na ye jai asede a wase ye de boy man Ghana mpanimfo esremo momodia na man because Ghana there you've gone beyond this na ye ye team but si kanu e wo ba akofo botum eni nti na sanya ma oyina ye de e koso ti Ghana mpanimfo ntu enfo na wo ya bobunu so awo so pa adwuma ye de e entra sa abama bi adwuma ye de e ma ansa wo pa bibia ye de aye mi wie no se obi pese
ɔfrɛ na ɔne yɛtwetwe nkɔmmɔ because bi obi ante ase na ɔpɛ further explanation a obetumi afrɛ onamidifoɔ ɔwɔ number wei so 0246 4263 0246 426375 sorry 0246 426375. Yo, only for a better a was say empress so you that say the say it soon sa edit from Mabuti now modern moa babeta and medino I come monso so modern comment a buy and me in shamupa a year aha and a breno ever my point I made a share video no if I'm a year for now a be monso so no like a videos no now following away IG page and your Twitter page so too much GH _ Facebook and so a too much GH maybe did you make ever so more median and a Sikapa and Chakes and Command cameraman Yamsin Jamaica and I be Musumi engineer Andy Teflon Yami in Shamunina. Aha and I'm the Musi that's not your best Eddie Asia Ebi Macra. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. And you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location at Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boisio, na wankasa frɛ. Na obi anada wa na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati